Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP. Više od struje. Bog Vlado, nadam se da nismo zakasnili na predavanje. Niste. Drago, ti što si naučio si, ali za Lovru imamo posebnu vježbu. Jedine metode su malo zastarjele. Lako se vama mladima zezate. U moje doba tog centra nije ni bilo. U ovom centru se upravo to uči. Kako popraviti manje kvarove i spriječiti veće kvarove, a da ljudi ne ostanu bez struje. Stvarno? Vidjet ćeš, u vježbi koju smo pripremili, sijalica će gorjeti, a ti ćeš prerezati žicu. Ti ćeš poput kirurga napraviti premosnicu doktore Strujiću. Evo Lovro, uzmeš ovu žicu i spojiš je na početak i kraj žice koju želiš popraviti ili presjeći. Izvoli. Bravo. Presjeci žicu. Bravo. Ali lampica još uvijek radi. To je zato što smo preusmjerili struju kroz premosnicu. Ova žica je bez napona. Deda, ti sad i doma možeš ići u penziju. Samo ti provociraš. Vidiš ti ko će ti sljedeći put popravljati stvari. Sad kad ste savladali radio za osnovnoškolce, predlažem da odemo pogledati kako to rade veliki dečki. Evo Lovro, dečki rade isto ono što si ti radio u učionici. Ali s malom razlikom u naponu. Točno. Jedni rade na 380, a drugi čak na 10.000 volti. A kakav im je to kamion? To je posebna autoplatforma. Njezina košara je na plastičnom nosaču. Na taj način radnici rade sigurno velike zahvate pod naponom. Ako kroz žice ide struja, pa kako oni onda diraju alatom? To ti je posebna vrsta alata, napravljena od plastike koja nije vodič struje. A i gumene rukavice koje koriste ostala oprema također ih štite. A što ako rukavica ima rupu? To se ne može dogoditi. Prije i nakon svake upotrebe to se mora provjeriti. Dođi da ti pokažem kako. Evo, prvo je napušemo zrakom da vidimo da li zrak šušti kroz neku rukicu. Odlično. A sada ćemo je natočiti vodom. Lovro, ti ćeš natočiti vodu u rukavicu. Tako. Može. Izvrsno. I što sad? Idemo vidjeti. Ti ćeš podići napon ovim tipkalom i gledat ćemo da li će rukavice izdržati. Dobro. Izdržala je. Eto tako znamo da je rukavica sigurna za rad. Malac, sad da vidimo imaš li prolaz u školi. Što je najvažnije kad se radi pod naponom? Očito provjeriti opremu, dobro se pripremiti za zadatak, vrlo oprezno pristupati kvaru i nikako se ne žuriti s radom. Sigurnost prije svega. Iz osnova imaš čistu peticu, ali za dozvolu za rad ipak nemaš. Struja nije za igru, pa ipak neka djeda bude još jedno vrijeme glavni majstor u kući. Konačno sam i ja došao na red. Znao sam ja da nisam za staro željezo. Naravno da nisi, deda. Imam ja još puno za učiti. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP. Više od struje.